MPP for no food soldiers in Peba Umia. Oh, me Shaba Umia was Obia. Who sends you go with Brumna, the woman man of Sabody, or Baumiano, or yes, smart. Any right to yes, Sereno. Baumiania party Nipeno at MPP agenda, or more agenda, be anywhere we won't be flag agenda. So, Park for Ganga, MPP, says all MPP, no be a challenge. Near National. Omia would differ. Woman any person can know, but it can say to a woman, Nani Annie at dinner by Obinium. While at dinner by you, Nani Annie at dinner by. Mamma, the moon I say, and as I say that for Yatanasi. I feel we more yet to a bar, a year 2024. Yet to a banabano at 20 moons of the net dorsey year pa. Now MPP epe boka ye omo breaki 8 and after to say NDC so betimi a breaki 8 no every 1992 John Mahama so could die 8 and John Mahama to say your excellency John Dramani Mahama and so could die 8 and until 8 na MPP person mo breaki no NDC e breaki ye and from 1992 to 2024 said the NDC esi enya vote a omo edi MPP so nkunemu no government presidented ebin sida and na wonsam so abobo pii e de aba and na sobo na MPP e bo won mpanyimfo no mu bi sobo ebum se MPP anase na nadakwa akufado wonne achem abusuafo no mo boapa e no mbe ye MPP sa ebum so kire se Dr. Mahmoud Bawumia MPP fo na boapa e no mo shede sum netiko and one more to sign ye. I know Moody Wachi, name Momono, now one more enca. Nancy Shaya, a young man penny for free our baby. Or dear Guaquemuno, and Coquon getting 24-hour economy no, and also once my pinso. And when Tiatna say, I ever be seen one dear. And ne, ye near Alhaji. It didn't have woman, I'm in Francoso. The Alhaji Sani Senior. Alhaji Sani Senior, the known NDC from 1992. I repem Sabri. Were Jinemua, Watati MPP for NDC for. And it said, drop a person, answer, and the same moon. Near Bessie, who did can't cause on your man and answer. In ye, and until ne, Yaban and answer in any baby soon. There was a who far about to be a sheto crumunina, and a new mule. Even when in a meeting, and a mammy for Zia. Mere man at Tanase, and your fish pa. Near far this young, and far and Thompson, and Neddy, a dear bano. A chill queen. Alhaji, Memo Fisher Poe. I think on my tree. I visit Sabra near a certain quum. Na nyamia dauroma said o boy me pam MPP foi was sad the someone aboa his excellency John Dramani Mahama na watimi di kure akoba bi eseso de ko na ahokyere ehu eno bo MPP dia na obi abopum ade wo mo ba na eninti asedane kan for de mfata obi a gire nyakopon ye danase ene ma wutirim kwanso ye trilase de tosu mienu ansa na ye beye bibia no me pese me kai minia regional chief imam Abdul Mumin Harun ene minia ma mema e woso ame ene asante mantema nyina de ye hwede na no no ewe ye bompa ye ansa na mekomani mekura no pese ye bompa ye ede man Nyankopon ehunu mobo ene di kanfo ni nyina bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yejina sampa yesu asedane kanfo de emfata obi agire twede yampon wonne boss ne asase senke ka se wonne boss efom ene asase ansa no obosora obi beka se obi gina asase no so ene ode boss ro obo asoro no wie ansa no obo asase se Nyankopon ne Yesu kire no
ye nuanom na dikanfo ma banyina ye sere twede ampo wo mu nyina amabo na ma surahimam enye o metena bre ye nyina ye abone yefo wo so ka kire se ye bone ya ye nsu mfra obaye ntinu ye pese yesu e kire ye nua no ene wo mu dika ye papam no mala smala roshid mala mama ene nkaye ni nyina wo nkremom ni nyina yakopon hu wo nyina amabo eye penyi sa ye ba penyi na so a wa ni kan yin hira no a adesua no ye de ma wa enwura wuti Alhaji ye hwe 2024 elections na MPP si break the 8 NDC so say almost so be break MPP 18 about oni mu nsem no na edoso na sede introdie ni si command ma MPP no na no den ye unprecedented eye dan enetimi basa esa say na free education wo ho ensa awofo no de nkwada ko school wo mo kire say every year bia nkwada 5 million and I feel say free education ba ye no e de nkwada no ko o ma wofo just estimate ana say do mu ye cheche nzi se mu de na say nka ye to aba ne de a na nka his excellency John Dramani Mahama anhwa 1 million krampo no this year elections no wonya eye den and na introdie letimi ye kese sa medas de kan MPP wo ho wa onimo wo mu bia ne de si ene se MPP fo wo mu ntimi na omokotaw enadru sleeping tablets omoto no bebrebe na omonom ye unfortunately for them no omo sa akoto afasiduru enu omonom ye MPP no Omudi ka kwato nedru anu omada enu omusa akota afasiduru enu omonnom ye enti wo se sa na ema mienu enhia enti ehia e de na beba obegun wani mas disaster enu na ye MPP no na ye wo na ye MPP na Dr. Mahmoud Bawumia na ne munye duru de ma party na anasa na party ni buapa eno mde Bawumia bai wono mpa Bawumia Alhaji wo say MPP fo no food soldiers ni mpa Bawumia message na ro mo so wo no ni message bia sa so oba ka kire se yen sa to ba ma na bra me hwe Bawumia wo so obi a wo sensu ogu wadurom na dro wo mama no se bode wo wo obewo Alhaji adentina wo kasa senka auto obukura nka wo kwashi hia obewo de gikan wonim Ghanaian political scene na wa no wonim ana wo mo ye na wa ma na ye se wonim mu de ehunu se wonim ade na ofi se wonim ohu chi ewo bia nyina ye de sua de na nkeka ho enu wonim se de gala ha si ye politics enti ye hwe na no e kire se oye na nu ya na de ne ba ye obi nwom ho na de ne ba ye na nu ya na de ne ba enti wonim se de political scene ne city so sa hwe ne timu no mu apanyini bi ye nim akomia no ma ne enim se bia wo mo na ese so wo mo ka ho ye be hu so wo mo di campaign anim no o ma nko wo na chim ni bi wo obi anko o mo sheda enu o mo ye Bawumia se mo so wo mo mfat ntafo na o ma ko fatani na o mo de na ba enti na je se de ye ka se MPP de tani bi enu obetima be di o manim no enti won boapa de tani aba na so oba na so wodi nkuku ene ne ye ne ye de ne bae na na anye yi enti fi ne ko yemfa bi ma bi a simple eno ano enti na so musum Bawumia fidi ne mom wa hunu so time bia so wo so a owo nimidie kakra ya ma sebie so emfa wo mo nimidie no wo fom eni wachi bebre pe ba ko na mielu bia ni nimidie kura a chewo uya obetimi aka akire wo Bawumia ni bi
akwabo anwom osi woni panyin na adue ena aye wo mo saa no ena wo mo no so no wo mo a gang of criminals wo ma maso mo be ye o man ni yo dabi na sa wo be ye o man ye no obi se o man no ade na ese wo ye simple when you learn through and let you say woni ni nyina no mo ye gang mo ye criminals wo mo ba so mo bebe o man no kro ho intention no ma ma so mo ba be ye kro ni yie enti na je se na Addo 2016 nya ne nto abo no ka se etiska so komode no wo ka de kire wo no ni fiefo sa no obia menka ho wonka ho wo ba yi hwa na ye yie ena kro ma ye nyina atea ade ambulance spare parts ade no kro wo ma nko hunu se pipe na asai aben ne mo wewe enti yedi ehun sika ma okoto yetam sika ne yedi ama no enti de ne de no okoto bepem ne emai enti Alhaji na se na nka wosan ka Dr. Mahmoud Bawumia hu se ebra no ye vice president no yete tinsem bi se to de bi mpo a after elections you grampo no MPs ni bi ni ministers ni bi abontin a wo mo kire se ebi o na cabinet meeting I know say meeting bi kwa ya na very important no was en kapa Bawumia kobi no dabi ne so kobi ye de benefit ne office na rather wo mo no finance minister said the and appear kobi kan no was na ofori akere so powerful say we powerful kwache akofo ado do no ne be kan e found o friend kura won fafo no enti sa ya udie ya ne kwan omode Dr. Mahmoud Bawumia fa so enti wanhum po se ba na omode ne ba na ya fidi sum ene no mu sum no so huni akura wo koy so huni ya wo koy oni ba bia akọ Bawumia de nsa na ma wo mo kyekyere ye enti bra wo hia se wo mu sano no wo ma nsano no Bawumia entimi nsane so ye badwemba wo be huri se yemfa nsa ma me nkyekyere odo nan emma me kyekyere osi nsane ya nsana na odo nsa na wo di asana enti no no wa wie wapem okona ni mo nye yi okona chi enye yi na eso okamusa so hwa wo ko realia wo be huni nipa bebre study video ni ye wo mu zoom a wo ka asema wo mu amugine nanim no ena bodu so akirefo no obi because rented wo mu ko high nkrofo no na wo yesa no usisi mi ana wo usisi wa wo enti no wo mu de oman na apo MPP am sese o ka MPP na obi atwanani niye ma hye no o mu nya wudifuo wo mu nya nipa esenke no obuto ikesi to wo mu nyina su akronfo ena wo mu soso no ade boa ye ma ni gu ye ni se wa wo ye papa wo mu bia no no mo edi konkonso ayu so se nyame pese wo ye janka pa de odi kan ye wo ne se o ma mi nua no mo a o ma mi wi a obefere o ma me no no akumu o mu nyina eche se da obekumu o ma me no unya obi anfre no unya be obi anfre no ame enne to MPP enne to wo mu hwe se obi ti se afenyo marking eso opeche onim se chema mensa bonso eduru mi bi me mutaka bagben ene wo mi nyina ye koye campaign man so ame so onim se so ame de mi kuro so me yo de because me first assembly ma o te de me kire no ye koye ma no ye wo candidate wo na ni mi dia wo no janka no na nyame na cheso wo ye janka pa sa na tu MPP yesu ni penin na due wo mo pamo panyimfo ni nyina awie ena ka wo de so ko wo mo a wo mu ni mu ngoma no wo mo na sie so awie tek wa e law no among yourself enye law de ye there be Ghana among yourself no titru yemfa law elu bi enye yi ana minimum dabi hwe enfra ni edi nantwie wo ha
efiri sire mu ba kumase a wo de aba baako ene de wo mu nyina aba no nyeminu mena meka kire nipa miensa enam a eso obi anya na ba a wo de bebo no one study nipa unhunu we ni classroom fie die because nipa na wo nam no e maybe anadwene timisisa die nipa so peni wiase mo hane se ummu ni so e nipa na wo so wona wunimi nyansa ehun akatua na MPP atua no already alom so mbefa kwani asanyine awi ni election already no ebeye no 2 million gum dada o de yesa ba free na kro aba no obi abato baako na we se MPP betimi anya votes no wo munya no a na te sa aba no ayenya nto ye no already 2 million gum dada engineer say ye na ye na ma ye ze go promote ni e o da bi elinti mu no esan say ye na say onim say ye na o de ne baaye nka wo munim saa kana na do ko we mampontin no ha nka de wo kan ye no efa kokromoti ho no nko beka afija kwabrefo ka kire ne se so hwe kura no aya agro bi na any serious issue anka ese as a president father of the nation o mo ka san we de mepema chewo mo mo mambumfu semia de meka no o masamle de nyame ni nipa ni hwe bela san na kura me ba na ye di hunkomo enti de mo ka imate na mesan hye mu kra na mayire ye ho na mo kwan no amoka no ye be ya ma o kasi a ade eche ya no owu ana debi na fija kwabrefo no o mapato ye to aba aya no population e don so ho me nim wo mu population na sa wo mu 85,000 and 90,000 no wo mu nya no the next election ni ebe hu no ene be kire we kura no akire na Alhaji ya say so wo hwe abato aya to from 1992 bepem sa area wudi mu aba bepem ne ye hwe MPP di kan ye kofo amamu ni ye hwe MPP etoso mienu aye na Addo danko ekofo ado amamu mu adenti ena enso ye dem enso ye dem no so eno so ne de henfa enso ye wo mu ne se president Kufo sebe mpredua wo ye fi aboa entilo onia eye okopoti from abu ba ko yare a no mo esoso na ku no mo hunu bida but fi akoko no wo hwe asekura wo mutimi ko gina nche no mo susum ne de na ekofi entilo apart from so ko sua wo mo hunu ye no say nim Ghana for akanfo say di wo mo sitie eni siremfo nyina was steady wo mo okoye oba obetra ha. He was the then youngest prime minister foreign minister time Chinese people admission into the UN no one na the then foreign minister the deputy no woman no koto saba no busia time progress party time enti no wono wo fam wa kedi mpanyimfo achia che ena nentiti e wo fiilu kura mma na kwan so won behave like akofo ado yes wo mo ma me nko a ma me ela amapa na experience ni gidigidi nti ubehunu nyanza ehun fa so no nua no nyina edi enti nam ye one of those people are time our friend onia adokufo honorable say one mayor minister of finance no wo mo kasa nam say look onia no mo amoka no wo akura betimi ya president of Ghana ne fe so me foreign minister chidom so ya kofa otamfo na bedi wachi dabi onia na afa no enti no wo ya gana ni woto naba wo ye bibia we dey never say ni nua nti no wo ne bidia obetimi de abo no na osema na mfa no onko fa wan eti no me ka bi
Ma ni wa brokura say the offer onia no is now MPP the abai there. Oh. Eno nye ne carbon copy kura no kofo there. No kofo there. And as Alhaji okay, when I work as say e kofo for any near kofo man be finance minister there. And na nana do so afa oforiata so man be ye ko baka say na say eni bo ekotiri. And na ade nti na omo de ne de eye soronko na eye broso a e ma oman no e ka ho ase. Except one mo ba so mo be bokro no onua no ko school kro no ko share. Yes. We can't tell me who say obi a wo ye wo academia to become a finance minister no you are from the academia. None of for academia for attacking say oforiata. Emfa kwem wonu de wonu mi wiase mo an say me ko bobusia ademfa so. Na fa ne bank. And bank. No oje ni commission. Enti samo be hye o mo ye den o. Eno eni baby ene ya beduri. Na mi busa say ni ye mu ne ewe to the extent say Ghana ha ye park ha ye boss ball. Unim say Accra Sports Stadium. Those days Puskas excuse me. Puskas, one of the best players in the world. Women you have Accra Sports Stadium. Ebe ball. Pele be ball. Neko ban say Stelly Matthews. Ebe ball Accra Sports Stadium. Neko ba say na ya tum neka afu ka kire say. Ye ni park ye boss ball every year. When say Real Madrid 1963, woman blast have a ball Kruma. 63, one ball 3-3. Neye beka se Ghana, yako Africa akwaje 4 times. Ye ni park ba kwa ye boss ni abandie, nye nyame na ye adoma. Nki yoko kuro bi so, ela akobobo. Enya nim guase. Chese de akofo ado de ba Ghana no. Ebi si da. Na Alhaji ze de bin si da ibi. Ebra nanado danko akofo ado ne papa. Ebe di o mai so kakra na so ndo ma ne chance so won hwe chiri kakra na. Edin wo ye de ma wo mai no. The edikan o papa no na we ceremonial president. Eja wo ni se bia. Na woni adwuma wo so lokura akrata bia nko no office. No nya bia san. Enti wo ma na ba ku be to say aliens compliance order is say. Ye pa ma ho no enne ma wo papa nya ni ma fie ho. Wa de papa no ye be san ma na papa lo ko no fa fie no. Sa no wo mote. San. Na enti no se wo anye be biara ma Ghana man. Yes, a big 6 no busa say the role no mo play. JB down kwa o kan na sem bibiribi. JB down kwa no anya matem ho ni. Anya matem ho ni. Sir? One kan now on the ticket of UP nene ke kan ho no ko gina ye no. On train teacher, people's teacher. Ene JB down kwa le ko gina wa chimabu akwa. E ma ni bi ti abo JB down kwa. One next year so ni mu wiase nwoma nyina no. What you say? Enti no, wo papa no de no ye the only thing am ehunu say animonyam Ghana fo eno no Accra Brewery na de ma no na nsabi wo he frɛ na akofo ado. Club beer but wo mo ye ne say kete ni tie enti ne ye de to akofo ado. Me de giro obi be ka kire me nim de we animonyam e de hye no bia bottle. Ene de ma. Yeah, the man. Alhaji hwa sade eye MPP aban ne emasi akwa ye kan busuan kan say achime busuan ne em omo de aba be ye wo man yi enya. Eya ade a ewo wo mabusuan mu say omo de da wo mo be ye wo man no tamfo ana se so mo ba benya tumi a omo de sisi wo man no. Sa na tie. Chebi hina no. No you spy for the British government. De Kwame Nkrumah asem no wo ye spy enti kuna Elizabeth brain eche ene sword adam ba BBC be ye interview na hye no no ye spy for the British government
JB Dankwa no a spy for American CIA na tu no mbedi ya no kwa ye breto no a wo mutimo no the whole Chebi state nya wo mutipe na tafo population wise ene ne kase tafo de se supawo aha ye ti yira unim se edi ko akire ho nyina di ko ma je yira tafo ene dia wo de na wo mo wo mi di eno ane boni wo de papa e bokuru mu wa no mo botugu o che no was a spy for the British government obi ani na more or less no wo mo kire se wo mo no kura no wo nya British for na protect wo mo wo mo no di wo mo ho so yes o mo show biase enti no ade papa bie ni wa ena tu wo mo ya ho ya ena ye ne ko ye bura santefo eni wo eni o gira obua woni se bani ya na Asante Kingdom Togo Asante Kingdom nyina dabi eye empire wo free asay ekun ya ko o ba no ekom eni malaria chichi no ko o mu duru kurowe Dodua forest ena mo dem fantefo kam ho na mbete ewura ho na mo attack wo mo eno kampo na efaketu ebi efaketu ebi ana yare abo wo mo ko mo di wo mo ntina so wonya be ma dia wontimi ni Asante ni dabi jire wodi de me ansa no watimi ni Asante ejina enti ne ye wowe kwaya ne ye num da oba humi nkra bia me no obeko Dodua forest ho pampa ne kura di gina ho na Alhaji be enura ena o mampanyi ma efense na nado ede ne nsembeto adwa ne wo ma Ghana man nyina afishiapa ana na wo kire se ono na ba mu no mfie ewotwe ni no ono na faate ketasehye ene proye pa esin obi a eno ntima ha ma ebe o mehwese wo bedi so na ono oban no ye na iso bebo man no yesika ho ban Alhaji de na nado okay ene seri yesi hu no ene seri yesi tie no ne kana ne ne kro no ne ne ho adwuma no ene sanete de di kan na nado ne nu asem na nado ne nu asem wo ko we Baku world way o ankoka se wakle ye friend say go ade galamsey for na asase ni nyina wa heli nyina yi we Deuteronomy we din tro enti na wo Bible mo on ka no kore ndeze na nadu din na Deuteronomy Bible we din tro nko a esete so onye yi ni to finish na numu dia na age gom won kan wo ba wiase won kan no kore da de bia wo put odia wo ma hu se woni no wo bo anya sa no ot yes anot enti no de wo kan ni nyina no ani nyina mituwa kura na mi kura mi TV ni hu entro pa wadi mfie be ye aduro wotwe eko duo kono na wasem nyina panimu de na wodi gafie den na special prosecutor so ye no Martin Hamidu ne current one o mantimi anyo madwuma entu katasese one plan akofo adoa say according to the constitution no attorney general no one na pone na ho odin kakra no odi ma prosecutor no wo pone yes wo chem bio wo pone ho no odi amaw ntu ya de aban ne mpa eno anu so okacho say wo yime mpese obe say fa docket na bram it mother serpent na Martin Hamidu excellent we clearing agent so anu nwu asem akofo adu ni enwu asem hwe tete no senya abanu no wiye mu last 4 years nko onwini tete no ye nananom ekofa bosom bafia tegare nom ne nkeka tegare ne wa akasa wo
ono mo ko fa fie enti bosom ne pere so se yenko no se wa ka se mo tigara e kire se yenko e kire so obekọ asante ene mo ye ne tigara ene abeka ho aha yenko bosom na apene so se mo begina akono obekọ enti mo me yenko wow elunti no oko fa bosom ne ba fie a abusuani yiye yo enti na oko fa bosom ne ba o tete no muntie mi yi o tete no na meka ni enyila obi ehunu nyame no but ne de wo mu gidie wo mu eno no oko fa bosom ba ma ne bebu afie na oko fa bosom ne ba emma o fie ho nya adwuma nye oma sabia son sabia nya do oma de na akohwifo emma so nya awade o mu nya awade de obenya awade so a wokọ awo so a woma mocha akokọ mocha odwan atwa bibia na de ebutu ho wo se menye ade na ese mo ye bosom no o sa mo de ne ko mo ko tono twene bola so saa na nka 2020 nke ye no edu wo se de wo matu na se wo mo kire so wo ye bosom fun no mo to no ko ne nyamba wo ya na to no twene o eye akofo de ne to no twene ye o ba wo ya de se wono no na Alhaji yen hwe se ba wo ya de ya wo kan se ye hwe o mampanyin kofo a o mampanyin kofo de ne somba na wie ye no ne vice president Dr. Aliu Mahama ebe contest ye wonya 7 ena o mampanyin na me de me 14 wonya 14 ebi class 7 ena o mampanyin na Addo enso so de ba wo mi aba the vice president I was break the 8 ena enso so what di entwa ebi ensida awo Ghana yabakosem so entro ni di ebi ensida na MPP amanyoko ne shada e de tani bebeta wo ho se de be ombenya no din vote na se duru to me kase no a o matwo to ase akonya na exactly wo sa na o moye no na bawumia no onye smart ye nyira to ne yesere no wo said the Ghana policies wonim and na so wo tani na se kine bi so wo tani na se MP before ba producer bra ne be your running mate be very careful no we say ye di kan de aye tani ba ko ye di kan de to so ye be wo so nkoro no e to so me yesa me wo sunkundu ai sunkumle ona wo ko no inti Alhaji mo bo pa no mo do hene ba kan no mo hene ba be ye no running mate na na o mani kan o mani kan bo mi ani nya dia party ni pelo but MPP wa agenda o mo wa agenda bibie ni wa we o be free agenda no na ya na wo mo nkai ni side effect say debi asembaba ti said there parliamentarians asema wo mo atro letter koma speaker le enye ka wo mo koduru ya na Supreme Court awia du mienu ebo no mienu no ote asem no susu no eda akora en fata so obekọ court no akotena so wo mo so bebre o on bebre nti Alhaji ba wo mia die na se ne political career na hen dia ne sa na wa na beto hwe party ni mpelo grassroots ni nyina mpelo ero mo ko fa ne be ye wo mu ko mu no enti declare na se ba wo ba bo ntentem e de betu dwa se waje atomu se wadi ntwo no onu susu tuaka se na mo peso hang on nanka e de ntokwa ba ntokwa na ba wi a ni a be declare state of emergency na kire se kuro no agensemu na se nanka wonu mumu o masa de wonu susu tia sa kwakwade a kirema no mu masa pom ba bia ai eno na wonu sem ene moye me bia mesumi ye bi no ba na obegitu mu ntentem yapon obi an kofi na se Maria ye nyina yare na se Maria ye nyina yare honorable worry na Alhaji your policies ahodo a eye o mampanyi fofora ebe wodi egu akwan mu na
ansa na be koso no ka se mahama nyankopon na atwia MPP foka ama omo ho ada ho ya oh yes me see me be 1 week na so to si me free nya me wi anopa na mtana nso nya me ada roma pese me no din kita nya me na oni MPP fo asemo ana yempa ya ye boy na otie na otuo de wasa tunkrofo no kra che de ye sere wo no wa ya mana broso sawo pa krofo ganga MPP wo ma so mbe ekure yi de bia mo ye de na mayo wo se ne nti ye adwuma bebere nhuni ehe fa na wo Ghana wo ye adwuma region bia e wo district bi wo mu ntimi nkyerɛ wo de wo ma ye na obeye stem na do ko okrum bo so me na okrum akofa do okrum no na akoya bi wo school mu a na du twum de na dogo no se o ma ye adwuma ko sire mu ko ye konkran kura ba bi bebre nkwada no wo mu twire bia e ye wo mu nsaten wo mu buku a wo mu twiro mu e ye mfuturo eno mo do usori a wosi school dan eni nkran na enye ba bi o akra na make capital na sam na make chiro so in effect no wo ma me so mo be ye kure yi enti no senior high school ya wo mo ka say e free no hwe mo a wo mo koso saaye mo a apro adenti na mo de mo no eko me school for no munya mali wu sa boto no na mo ko fa Ghana boto ya twere ho Ghana na mo de mo no gu ma ko mankwala no chesa aburo ne boni na Alhaji na said the equity as MPP party na gu ana as an so share this current campaign e course ya empenyufo ye nim wo mo free 1992 bepom sabri no as campaign we no eya asante famu no ye hu ba kokora ewo platform so wo ya campaign na say what TV so na radio so kasa e de ama oba ma men kan tro asante mai ana kanfo no wo mo mpemo je hwe oguo ne mom no de bia e Hausa for kasa no anya sana te dan duru aka no e dan be duru ho ne dan duru ho a eno no wo de ye MPP no wo ma bre wo mo ene ntro adada de bia wo mo de nsatia wo mo de do afuo nsatia so de do afuo a enyere ko awo eluti no wo ma trase ehu wo ma adenti na ese nipa da Sani o kasa asanteman wo mo hia bibia de wo mo hia ni t-shirt a efe na o de ama no ewurade nyankopon nipa timi kasa ikire o yonko nipa ne ba etimi nante about 5 miles no ko school wo hia school dan ewo no kurum se ne ba betimi akobie enti wo hia hwe yire t-shirt denchem kora hia mframa denchem ya no ba na no mfra wono mu nsuo o twemframa ya nyi obi asoma na nsa medi wo matemo a wo na na do wo moto 85,000 ema wo no na be ka chiro wo be ka chiro mo se me ye nhunu na me ala di secha ma huntu so bo ayo ana wa mo oh that be one good for nothing ne din no no ancha ma huntu huntu me oh se won de wo mo ko fa ne ba so me wo ma boro ene wo ono so wo boa nyame boa no mo otimi ye wo ma boro ko fa gold otumfo ho now the gold we ni friend sika no na wo yi na wo di go na asase no be kwa akoye ni ye o ba bi otu gold no o be kwa akoye asase ni yi obi abere wo mu ene ntro ene adada akohwisem krono wo mu akra obesori ekumasa ensase wo afa nyina wo mabubu ni nyina de asidan aton ukoduru wa
baabia asase eya aban asase bia wo mo fa enti no wo mu buku ajapade no die wo mu eno no wo mo grabo state no na fa obi ajapade a na fa wo no animu sana no wo mo ye wo ma meka so wo mo beye. Could you believe say the vaccine I do one kodai polio vaccine e do your call Nigeria na ko sere no mu yi bi ma de bae Ghana and so you track of the tax no I any spread nani tu abeka kire ye say odi bedware wiem say na edi oba na she plane no oda wi anu abedware no abegyina abeka nsɛmhunu nsɛmfo akyerɛ Ghanafoɔ nti Alhaji bɛka sɛ deɛ ɛyɛ kyɛma wontumi na wɔyɛ no ho ɛne deɛ sɛ de wɔsitie ne nti ɛno ka ho bi na ma NDC nya vote no mu nya no asantemantam. Yes baakufo didi a wobɛtumi aka so obi nkogya na koyi wonan asa wonko didi a wonko